Sansin Ailong Fit Dansun Mahul Higher Secondary School Naupang Pakhat Namdang in Anxiety Two Kalo Frida July Taksu Details report ang daw imang pek si Dimo ni ngay Mahul tiyan le buina anzumin buina umno kamo tu ta mi su namdang tibing kom ni lo khan classmate boy kha kuting ain to khan i boina hong su ka mo hong tu hai kha puting an thoka hong an student ni lo khan outsider payroll te no an ni khan hong in naupang polsar in chu lai kumsom pali mi chawani a skula lai khan hong kai dawa Mahul Higher Secondary principal nu a compound sung khan ku an sa kan sumo ma chung an lo thon sa he a chu dan chu na pangte chu ing mi mani chun na khu kha khola mani ti khan dang sul pek nok la a ming chu Richard ani amo Richard somehow mani anya chunama su common nomi ni chun sarona hin hit pai dan chun inbara ruwa umana amo ma khan school kai ni le khan higher secondary ya common nomi ni chun ahung zai tu hai kha Tansin lak dan chun Nepali pathaman uma chun mirong panian changsa bo ne hung zai tu hai ka pote ga to ka hung hai chu ya an hung zai chu head mistress IT taksun amapula an zai mani anole an thui to ka an zai mo classroom an thuin pot to ka mo head mistress in mulo head mistress sun amhung na no asan chu anjuk to kan chu mu chong no chu incident hung nung kan chu ama ko ma rida chu teacher hai kan chi ai he amo boy bian man thri chung no ani han boy le ni chu thil tlung chu e masan ni abul in tan ana ani om no ani mi ai lo suk so la masa mani ingtina mani chu lai tak tu suk sol te ma sun naupang polsar in suk layan na classmate sun chu chi te hai chu chungna vel khom ni sin la in ki in khal hai chun nei ve ding na mo kha chu khalam kha chu an fin lalem kan chu kuba anipali pa khan au hai chu chu ko ani om chu chung khang chun ami thoa ting le khan complain zu thoa au hai chu aru hai len hunga chu tu naw pang pa chu an hung zai an chu compound chu chu dan tak chu naw pang pa chu arul hai au hai zu thoya thil sung hung am ti ding mo apakat hai nan thon hunga ni in ite zil nai zu pek na ngani khatin tin tam dan chu chu an vok pa chu and tu hin kholam oma hospital an fe pu mani ingtin na ma pe atong ka pe ha flong te an fe pu mo chun check up ding poi mo test thoding hai le report thlang pi hai run thoa tu chana ding hin chu chung tu na series no chu jinka chana report mu fel ding khanan an thila mo te sa in ki mai sun thoa chun chi te mi an vu kan le khan mi tam dewin mo mi panga vel sairo la naw pang te an zu vu an le khan ji ju si nu chu nei me ding na ti sen chen khoman luk dok an te mo boi khat chu na chu result kha ala suk no ne ingam asung teng pang ingam boina ti hai chu mo ana tulai tak chu mahul level chu nei ni mi atlang puin eyang tam min gang rida chu aru karala an vok theida san chu an thup le an thui mangna an thup le ni dim an thui mangnen thup ni lo khan school awar la yani amo chun ei kho sunga school lo ni sin la khom school compound sung khu chu mi school kai lai khan chu ei ju hit chung tan wa mo thil chung hai chu ani khom chu indik lo dewa hung lu da sil thon le khan aru ral chu ni chung an thil dan lem chun tuta ei ni mi pa kha motora thoi lu da thoi mangan tu ma mo ana su lai khan an mi snu phalu ma chun akai khla ka mo su lai huna chu an zai ni om tu phathai chu azai tu hai thlero lai te chu atlang puin komeng zat bor vela ban ne ding on ne hi kum som pari single long ta ngan ti zai tu
metric zo vel long chuni ta ngan ti ama chu polsarin chuk lai chor mi pali pangana juk chil ding chu an vuk hle ding ti na chu te mo aning nge ana naw pang le kha in chuk lai polsari in chuk tawan na ingam alo suk sul da khom entena dingin school kai lai chu asang sunen da ya asang sunai lung an san tu a mo kham do ka lakana amiru gal sa chung em man juk tho chu dem an kai hlenin kang thira ke khomin dem an kai le a chun ti KSO le HSA thui tu ai khoma kan bo zu ya mo khan ulenau hai le dang hung tu hai le khan information hai tho in principal nu khom kha amun nge khoma om khan sil na am ti ding ti de khom bik hom kan nei me da mo nanga school compound sunga hinga thilung thei hi an dik no ni ti khom jil na hom kan pe ka thana chenga to humin report kan pek na zara kan an hunga CPI nan choya FIR su the du ni ti chu yong ri the ne ya atha je te chung chana KSO le je se hai malak na inen lo bo zui chu alom tak zera sang kuin maurin chu KSO le HSA hi inzom na committee indin lo ma mo ma hinga ini ting panga tuta Manipur tingai boina commission la manas ta kan la ka chun kang yen dom chi ting ha flong ti ngai una hai khom khan imani alo ni an le allo har sade wani khoma alo wa kan theida mi uni chun chu thal henga ti ti chu kom chan ro se ole atha e hi ha flong ti ngai ta se thoi tu hai khom ne hai se la mo atha e lom umma tu hin civil hospital an jing ti ani chmo civil an jing ole atha e tu chanchin sing le min ai hang se da lom khobel kha bosi tu mei ta tong tai na khom me pui khai khoma pathin zara thataga ahung dama school hai akai nok lai theina dingin mo tong tai na me pui hai lo san sangai duty khom su ai juk sul ne box sin la le reporting changlamin ai hang ngai thlaka lobum ei ti khobel ole khang hai po khat ne phot ra se mo ni ole lobum to lo